Now good Johnson. Hard luck in Johnson Tobamo. Usebenzile izolo. Awusebenzile mthobamo akulunganga. Bavele nje nivele nje nabakorela nina ngokuyini mthobamo hard luck. Bathumelana leShavi. Akekho sikosi. Ngibona selimjogile nicumba lithethe inyani. Akekho undlondlo. Shavi ujokane noPatenzi. Ujokane noPatenzi. Shavi ezayithi ngempesha phana naShavi. Uyile isomnatheni. Ngicela uphume futhi nebhathi yakho yekhe. Banjani abakuthini? Fanele uqala ucinge qala. Qala ucinge. Hayi lena hayi. Uyile Shavi. Waseletha. Kumendi. Kumanda kwale kumbi. Yo. Bana wathatha kubani ke ninganibuzi nama nawo. Kodwa ke yenzani plan. Since umkanti udliwe izolo kanti kunento ukubona. Kwenza njani? Oh. Ndiyabona. Ndiyavuya ukubona. Bathumela yena ke Alubu. Athi khawuse ke Alubu mntanami. Athi thumela mina Nkosi ke benebhathe sebebahlangule. Athi ubhathe mntanami ndikhona. Yile! Stayela. Stayela. Kunabantu abanamateam apha kodwa ngeke wabone edlala. Umuntu nje athi ndineteam. Ya njengoJeff. Nangiya uJeff. Total 90 seyazi bikhona kodwa siyibona. Bathubelena kaphephe. Yile! Semnathe. That number 2. Mshovu umbali ngoba nje unamabele angaka mshove. Noma nje umbali unesusu esingaka mshove. Noma nje umbali uneziphela i1 engekho esebusweni mshove. Azamshova umbali. Bathumelelo nakayithawa. Desolidwane. Ithawa. Desolidwane. Emile kubesha phana ithawa desolidwane. Ithawa. Awudesolidwane. La manje laphola la sama eyes. Uyile! Mshuva. Ayisiyamshuva. Hayi naye ufuna nje ukhwazwa kuphela. Ngathanda ngayikhwaza ngoba ngiyabona ivision yakhe ukukhwazwa. Nje ayikho enye into ebangela bayo makamondele pha ufuna nje ukubizwa. Yena lwasenqondo. Yathi ke beshe kanithola ngikuya yena ke umabu umathatha. Khiya thola ngikuya yena ke ulele mabisela. Hey! Wasebenza menti. Ngokuba uhleli nensizwe zakhe. Izinxaki. Bathumelana ke beshe phana athi khawuze ke beshe phana nturu mthanamo. Khawuze ke ngahlangahla. Khawuze ke nturu. Hey, siyamshuva umbali. Hayi siyamshuva. Bathumelana ke beshe phana shusha. Ujokane noMendi. Omendi ke ubambe 2 penalties. Hey madoda. Elinye ke ipenalty labo bona abantwana beMengo. Ela ke elivele nje landoda yathi ke wayisenza kanje uRonaldo mayikhaba ipenalty. Wavela ayithumela le ekhukhwini. Ya uRonaldo bamothile abantu. Shusha! Isemnatheni.
utsho nje ubushuqa sakusho mna kutsho ubushuqa awuthi khawuzwe hayi khawuzwe nje yabona amajoke ngapha ngakulaa teksi kunala madoda aphangayo pha aziplate waphanga afuna ukukhawuleza agqiba ukudla yabo kwathi emembemengo wile yisemnatheni yaphuma kanjalo njela iRazor yaphuma